Birinci, наверное, uzun ана тілде, наверное, как говорится, ну, стараемся. А так, в основном, общепонимающий на русском языке разговариваем тоже, как говорится, все равно большинство общения rusça. Evde hem özümüzün ana tilimizde konuşamız hem de özümüzün önde neygi bakıp Rusça da laf ediyoruz. Тек татарча лаф етеміз. Торынчықларыма да татарча үйретеміз. Балаларымыз да пек güzel laf етеді татарча. Ana tilinde laf edemez. Çünkü ana tilimiz. Kur'an'tan Tatarçası laf etmeki. Ну, olmay. Karıştırıp laf etimiz Tatarça, Урысча, Ершевала. Ну, стараемся, конечно, Татарча лaf etmeki. Ана тілінде. Tek ana dili tabii. Хотелось бы больше общаться на своем языке, но мы вынуждены и русским языком пользоваться, и украинским, и татарским. Ну, конечно, больше на своем национальном языке мы говорим. Tek Tatar dilinde nasıl öğreteceğim? Gerek olsa bet Rus dilinde konuşarsın. Ана тілімізде лаф етеміз.